ulumi la yantafi'an biha wa layanala illa bita'zimin laha wa ahlaha ustadziha fatahfadan wantabaha. Yang menuntut ilmu tidak akan bisa dapatkan ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan guru dan ahlinya ilmu. Wal mar'u la yakfuru bil ma'siyah bal yakfurul mar'u bitarkil hurmah. Orang tak jadi kufur sebab maksiat, tapi jadi kufur sebab tidak hormat. Wa inna man alama harfan fid dini fa innahu kana abaka fid dini. Mengajar satu huruf dalam agama, maka jadi bapakmu dalam agama. La tamshiyan amamahu la tajlisan makanahu la tas'alanhu syai'an inda malalatihi patluban ridha wamtasilan amrahu ghaira ma'siyah. Jangan jalan depannya, jangan nempati tempat guru, dan janganlah menanyai saat guru capek dan cari ridhonya, saat perintah selain maksiat dosa. La tabtadi inda muallimil kalam illa bi'idnihi wa qallilil kalam. Jangan mulai bicara kecuali izin guru dan sedikit omong pasti. La tajlisan kurban minal muallimi faqadru qausin aqrabut ta'zimi. Ngaji jangan duduk sangat dekat guru, sekedar lengkungan panah tadim tentu. Wala tadu qalba bakun mustabira hatta yakunu kharijan fawaqara. Jangan ngetuk pintu guru, sabar nunggu hingga guru keluar maka tak ganggu. Wajtaniban sakhatahu wa waqara auladahu wa man ta'allaqa qasbira. Jauhi murka guru dan agungkanlah anak guru, dan yang hubungan sabarlah.